Mwiroreri riu tuingire mwe kwa mwe thiini wa iharo-ini na kuo tumenye uria maundu maregariura. Tukwambiriria na guku gwitu bururi-ini. Kaunti ya Elgeyo Marakwet ni imwe ya kaunti iria cirutaga ateng'eri nguthi guku bururi-ini. No na kuri uguo ateng'eri aya riu ni matetete mwaka uyu makiuga ati mihuko yao ndiri kindu. Undu uria wacungiriirio ni homa ya COVID-19 na iria icungiriirie mathako maingi gukorwo marugamitio guku bururi-ini. No gukiri uguo ateng'eri aya ni mari na mwihoko ati mwaka wa 2021 ni megukorwo makiona mahenya maingi na macokie riri wao. Guku ni Iten kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet no ni mutugo wa ateng'eri gukira tene na kwambiriria mehaririria mao. Jorua wa mahenya ma Chicago na Boston mwaka muhituku Lawrence Cherono ni umwe wa ateng'eri mwena uyu akiuga na thengia wa COVID-19 matire marugamia mehaririria. Mazoezi sahi ni bado tuna struggle kwa sababu tulikuwa tumekaa nyumbani, lakini tutajaribu tu kuona vile mwili itarespond, ingawa ni ngumu kabisa kurudisha shape yenye ilikuwa, lakini tutajaribu. Been training since the coronavirus started. Well, it's not been smooth training, not knowing if you're going to race. No na kuri uguo marauga ati ni macaite muno mwaka uyu kimuhuko kuona gutirari na mbitika nyingi cia mahenya ciratafanirio, including most of us. We are not spared. These are our livelihood, so no races, no money. You just have to dig in into your savings, and at times it's tough because you have to limit your spending. Ateng'eri ni maiketi ihoya kuri thirikari ya county kuhuthira ihinda riri mathako marugamitio gwaka weru iharo na muno makiria kuria mekagira mehaririria mao aria ni hamwe na Kamarin. Sisi tunatumia track moja watu wote mpaka Kaptagat, Iten mpaka Kapsabet wanakuja Eldoret Kipchoge Stadium kwa sababu Tambaja ichafunguliwa na Chepkoilel ichafunguliwa, lakini I think itafunguliwa soon. So Kamarin kabla ichafungwa ilikuwa mzuri sana, lakini sasa ni shida. Mashabiki na muingi kuba mwena wa Dandora muthenya wa muthi ni matafanirie mururungano ginyagia City Hall guku mucii munene wa Nairobi makienda gutaririo gitumi kiria gitumite waki wa kiharo kia Dandora gwikururia. Muingi uyu wi na maruru ni utetete makiuga ati kuma kandrathi heano riu waki ni ucokete nathi. Kiharo giki gikirirwo budget-ini ya mwaka wa 2017 2018 na iguano wa kurika gwa kahinda ka mieri 18 no thutha ucio ona thengia wa mbeca gukorwo cirekerairio muigana wa milioni 350 waki wa kiharo giki kia mashabiki 3,000 ndoigana kurika. Aikari na anyiti itemi riu marenda ruhonge rwa NMS kuerera na kurekereria mwako wa kiharo giki. Na ninafurahi sana jinsi ambavyo amesema kwamba yeyote ambaye anahusika katika kusimamisha huo mradi achukuliwe hatua. Hiyo ndio Kenya ambayo tunaitaka na ndio Kenya ambayo tunatumikia. Na kwa hivyo in due course I assure you you'll be able to get positive feedback and that the stadium construction will resume. Na Kenya fara wa timu ya bururi ya mubira wa maguru Francis Kimanzi augite ena athakire gwa kuigana